Kanang kersiu thia youth player football club haka sauterik nailur arajar arpaulai kalapli perdai ke jingele kai football kabala tip kum ka inter village knockout football tournament Hamadan NSCA paham sim. Hagani ke singipli lawan Shimbenta do samlarang ba Marcus Martin presiden ke HNYF Northern Region kumukong san haka jingdon rengkat ki weipat kinong yalam ke HNYF kiri urang ba bat kinong kitkam kanika club. Haba keren hakani ke jingelang kinong keren kila kentui kirang yelek kai ban Shimbenta shit rehem bat daka jing iet ban pen i kisap ki pong jong ki bat ban nangkiu syakmat bat syaprang ban wanra ikan nam ke burom ika district hi barok ke wei ling ba ki kam yelek kai football. Hakani ke jing yelek kai pli ka mau tari kala job da saula not persya ikan nongkra. Bat nakaliang uba Marcus Martin ulan no ru ika senyang ke barit syakinong peniat jong kanang kersiu thia ban longkum Shimbenta ban yarap yaki. Kali kisnong boper ban kersiu ya kiklop la benong bapiluan ban yuk kejat sa kimadan lane ban kilomet semadan ban peni ya kita kesap kipok kidumpi kum bapiui balik kita sport club kiru piui ya kijurun kam ban yilam mipi sa kata ketong ban ketiu pi ya kelawai ke jompi habi dei pat kini kita nak dilekai football nomor balai yang keren baganang kersiu dia kalau kersiu ya kini kam juga dah ka bakhot uwe ripi habi dei pat kan deka turnamen ke bakila organize kabar sedang mentah sauterik ki layu jangan lupa ya ke jidon kam ke jompi ban peni lagi sap kipong babin peni ya kebut kesap kujumpi la benong la hane mendan hamsem la benong hayu pat ki jaga kaba ngitrang bat kena kesintia sport club ki bat ki kuat babin dangla susu benra ya kebut kesap jumpi syaki we pat ki jaga kaba mut kolong ban kersiu thia pi nang le na phamsem ban le ra ya kene kasap ka pong jupi chaki we pat ki jaga ka bomut kam simla de tam ke kilomet ndai ka jingila kai ka mai pen lut pot ndai pide sun thu nang kersiu thia sport club ka idon kami pi ban mi samadan ban ni la kasap ka pong jupi nang ba kiwai ki sport club kini iya gaji kebet kujupi kita tet lelekin khot pi mani lakai lagi klub kujupi nak nanti gaji siu kador ame dang haki panai badat ni kendoi gun sama ki balai lakai wat sya Kolkata wat sya Delhi wat sya Mumbai lembah ka naik ke Madan kaba kilas dang persen kisah jet ha kajela kujungi kum kita ki samla ban lebih khmat na kajela sakoi pat kajela tekene ke ai belum ba ka perlong ki nong ke kam jong kene kan dak sutia kadai kabenta kaba ki wut hamen sem haba ki long cha kita ki ramba lane ki samla kidon ai ban ai ban senyang pi ki sembo perkat la benong ki shim ban thau ya kena klub kusuki ban ra ya pi ya ke benta ke wakidai ban ra kum kita ki khon samla ki bodon sha ya ke jimi kle so tenat sipun ha ipor belkot but ha kijing bunkap bos ni lai don lambat pi hakini ki artili ki sport club ka nongkra sport club bat motori motor sport club kini la kai bodon i presiden menai la depan keren lese gadon ke jiguna hanne entai ke jipinya lese bat lese ke jing la gadon ke jiguna api patun ki matrikam ki ba lapha api babin bem pihak benbut nanti ya ka te nomor kata supunong kane kedai ke disiplin apa pihak benmi amadan pidai bendon yang kibut pidai bendon yang kiceng ya ki saki cenggat pidai bendon yang ki
muja hidim dunia ki uniform bar ke uniform jepi marok long ke disiplin begitu. Ini yang baginya ki referee ke pada namanya ru bar ke linesman ki bala tersitom lei lomba jungki bangi ke sport club ngilala ban peniat ya ke football ki turnamen ki bapar bahkan dia be nanti klaim ki linesman ki referee ngatarai ka jila karu konomia dengan skam pi kun semla pidang ra ya ka dong ribhoi cha clear jom kilun kiba jerok dam lengba kene ka turnamen ka ba nyiwan ban sakhi hakani ka sauterik lengba ka jing khot yower jom kanang ka siltia sport club ingai skam ba pinraru ya ka nam jom ka dong ribhoi kamtam lengba kene ka senang tham se ditanggi nei kiten